ngày thà tu te in zavain chi bai le vek kule voin hi July ni somni pathum kumsan hi somni panga ni lai ni hania tunduma hian India rama hilmu chu sang sang te kan ta lang vele don ani ama sabera kan tarlan tur hi Manipura hilmu chu ania nimin thole ni July ni somni patni jinglam khan Manipur Imphal West District a chuan Indopui patni na hun lai mi thil sang sang an lai chuka construction worker ten heng thil te hian lai chuk ani heng an thil lai chu jinga hian tui bottle grenade bong tu thlo lai pui mu baka thil sang sang te ania atui evek to hlom ani tin an lai chu na mun hi langthabal lei hnuaya ania helai mun hi Indopui patni na hun lai ya sipai ten camp an nei na mun ani he thil mu chu hi Manipur tan chuan poimo na lian deuh mai haneya Indopui patni na hun lai khan Manipur hian an ram tan thei top chuin an beiti chiang takin atar langa tin kumsang ha zako somli pali khan Imphal a hian Indona thleng ti chiang takin atar lang bok elaya hian Japanese sipai te chu thei top chuin an beile tani ti chiang takin heng an thil mu chu te hian atar lang ani heng thil sang sang an lai chu te hi tuna hian thu nei tu lam te chuan Imphal War Museum a da turin an la to ni hin tarlan ania Manipur baka khovel pumsiata Manipur hian Indopui patni na hun lain poimo na lian deuh anei ti chiang takin atar lang don ani news website sang sang ten an tarlan danin Japanese sipai singa sangli zet chu Indona hian an tela tin sipai singkha sang ni chu an thi pha ni nan tar langa tin chu baka hliam tur hi emo zat an oma Imphal Indona thleng hian khovel shiat a hlo reng to don ani achan chu soita kang khat Indopui patni na hun laya an thil mu chu sang sang te hian khovel shiata Manipur hi choi sang don ani ole tuna ve thung chuan Karnataka tun nai dewa thil mu chu chung chang hi kan bi chiang ve le thung don ani kan she thewang in India rama hian thil sang sang mu chu alom to thina achan chu India ram hi lal tam tak ten an lo op to thina mun sang sanga an sun nu te hi mu chu alo ni to thin tun nai deuh loka Karnataka Maski town Raichur district mi hian mi tam tak ngai ven aron lo chona chan pakhat chu archaeological discovery archaeologist lampang thil mu chu tharan nei wang ani tunai deuh loka khan archaeological researcher te chuan kumsangli vela upa artifacts chu kumsangli vela upa mihring siam thil sang sang te chu Mallikarjuna Hill anti noya an hu chuaka tin Anjaneya Swami temple bulapo an hu chuak bok hewang hian henglai huam chung hi manlai thil hlui tam tak omna hmun ani ti chiang takin an hre chuak ta ani hetil mu chu hianin mitam tak chu a thong khop maya achan chu heting ang thil hi chu mu chu anin be sei to lo ani manlai su nu sang sang te lai chu na hi Professor Dr. Andrew Ember chuan akai shoya ani hi Stanford University mi niin Dr. Peter G. Johansson McGill University Amile scholar Sif Nadar University Ami tepo he excavation thil sang sang lai chua na an kalpui na hian an tel ve boka tin heng thil sang sang te hi mu chuak turin thlathum chung chu hunan mang ni in tarlan ani tima hian researcher somni chuang India mi le sa te chu an tela tin United States Canada tepo antel boka anni ho thok tun hian tuna hian manlai thil hlui sang sang te hi an mu chuak ta a chungzinga chuan clay pot anti te man ro chi sang sang baka elein siamna bung ro sang sang te po an mu chuak tel bok ani heng artifacts sang sang an mu chu te hian chiang takin ataran tak chu heng lai huna te hian chiang takin atarlan chu 11 le 14 centuries BCE hun lai khan heng lai huna te hian mihring an lo cheng to thin ani ti atar lang ani
kadam biin a report danin ani hi lead researcher in a report danin tuna anthil mu chu a hian chiang takin anem nge tak chu maxki a hian kumsang li liam tak khan mihring te an lo cheng to a tin South Indian archaeology tan he kho hian poimo na lian deuh anei zia aron tar lang chiang hle ni yin asoi ani helai hom chung hi alar zol na pakhat chu Asokian inscription an lai chu na mun ania tuna hian thil dang mu chu ni le ta ka wang hian khovel pum melsiat aron lo le zol pha ani report atanga lan danin lei lai tan na hi researcher ten an kalpuya tuna hian researcher te chuan site zan hi somsari mun zan hi somsari pakhat chu enge ani chiang takin an hreto a tin na hi kal chho pui mek zel ni in Mallikarjuna Hill baka hian temple te po hunrei taka chang to in mihring ten lo cheng to ti an hre thei bok ani he thil mu chua ro pui tak hian heng lai mun hunrei taka chang to a achung chang an lo zia to chu a zia non ti le don ta ni in alanga hunrei taka chang to khan man lai mi te chang to in helai mun hian poimo na le lut na lian deuh mai ni zia atalang chiang hle excavation progress hetianga anthil lai chu tanga thil hu tak tak an mu chu ta ka wang hian researcher le historian te chuan thil dang thuruk dang te po mu chu le riat chu anin be sei zela nakin loka chuan thil dang tam tak thil hu tak tak te po riat chu ngei thei anin be sei ani. In Karnataka's Raichur district, the town of Maski is back in the spotlight after researchers uncovered signs of a civilization that lived here 4,000 years ago. Near the Anjaneya Swami temple and Mallikarjun Hill, archaeologists found artifacts like clay pots, tools, utensils, and artistic pieces, all pointing to a well-organized settled community. The excavation has been ole kan han taran ta ka tanga thil chiang tak mai chu heng lai mun Karnataka Maski hom chung hi kumsang li liam ta khan mihring te an lo cheng to thina ni ti chiang takin heng an thil mu chu te hian atar langa chawangin mihring te chu hunrei taka chang toin heng lai hmuna hian an lo cheng to ti kan hria da tha ome ole khang te kha tun chung video wa India rama thil mu chu sang sang kan tar lan thei chu ani ye